ti'n poeni rwan, mae gen i plant yn y car. Just efo'r llestri agor, dipyn bach. Wel, Kiri, da ni wedi dod yn ffrindiau mawr, bezies, ynddo? Ie. Ers yn trip epic i Zeland Newydd. Oedd o'n wych yn doedd? Ie. Really arbennig, yeah. Am pobl rwan dweud, you went to New Zealand with work, and I'm like, oh yeah, no big deal, babes, yeah. Get over it, yeah. Ond dwi eisiau siarad am un peth sy'n bwysig iawn i ti, rhywbeth ti wedi gofod cadw yn gyfrinach, yn dawel bach. Ydy dy brofiad di o feithi? Yeah, so mewn lockdown, fi a fy nghariad penderfynu yn y dyfodol, what does our teulu sort of look like? And there was an advert ar y radio dweud y cyngor really angen teulu meithi ar Sir Fôn. So, I was like, okay, yes, mae'n ddiddorol i just gweld be di y proses really and give them a call, same number as the bins. and dechrau gwneud hyfforddiant y mwy gwybodiaeth a mwy hyfforddiant dwi'n gwneud, y mwy dwi'n meddwl, mae'n right fit, really. Felly nathach chi benderfynu, dyma da ni'n mynd i wneud. Sut deimlad oedd hwnna? Wel, o'n i'n nervous, really, achos dwi'n penderfynu dwi eisiau meithi, dim just dwi'n meithi. I don't think it works like that. Like, I do this now. Go on then. Penderfynais, os y pobl pwy sy'n really gwybod, gweithio cymdeithasol. A, you know, y pobl pwy sy'n gweithio yn y cyngor, penderfynu, na. Dim diolch. Dim diolch. Okay, well, we won't have kids. We weren't going to go, well, we'll just go and have them anyway. Felly, mae'n lawer o pressure, really, achos mae'n really bwysig i fi i, you know, cefnogi pobl ifanc a pobl ifanc ydy y dyfodol. Ond, dwi'n erio meddwl, rhaid i mi cael babi biological i roi cariad. Cariad. A dwi'n gwybod mae lawer o pobl ifanc really isio a angen adra efo lawer o cariad. Felly pa fath o feithi fyddwch chi'n neud te? Achos da chi'n gallu neud rhywbeth hir dymor neu rhywbeth dros dro? Ti'n poeni rwan, mae gen i plant yn y car. Efo'r llestri agor, dipyn bach. Na, so fi fy nhariad gwneud respite, seibiant. So weithiau mae'n chydig o wythnos, neu am y penwythnos, neu just chydig o awr. Dipyn bach fel very qualified babysitter. Great. Neu grandparents. So just like, hey, we're the fun ones. Okay, ta-ta. A ydych chi'n mynd i aros fel yna? Falle yn y dyfodol fyddwch chi'n mynd hir dymor? Neu ydych chi just mynd i weld sut ydych chi'n teimlo ar hyn o bryd? Rwan mae'n perffaith, achos dwi'n really prysur. Dwi'n mynd ar taith mawr. A dwi'n really, you know, dwi'n caru fy waith. Ond fi a fy nhariad wastad dweud, os y plant sort of come along and dweud, hwnna teimlo fel adra, okay, well, mae'n iawn i aros. Deithon ni chydig am y broses ei hun te, achos mae sawl cam i feithi, yn does? Dwi'n meddwl mae'n 3 ran prif i'r broses. So, un ydy hyfforddiant, so gwneud first aid, DBS, trauma-informed parenting, and gweithio efo birth families a refugees. Dwi'n really caru hyfforddiant, really diflas. Boring. Ond mae'n fascinating, mae'n really ddiddorol. Ar ôl y hyfforddiant, da ni'n neud just lawr o interviews efo'r gweithas cymdeithasol. Da iawn. Hwna'n anodd. Am 60 awr. Wow. So questions about plentyndod a how much you earn, anifeiliad yn y adra, just, well, popeth. Ar ôl all that,
ti'n really gwybod os ti'n isio Os ti isio neud o neu ddim, ie. A mae'n really hyfryd achos gweithas gymdeithasol, sgyn ffastro fi te! Chwarae teg. Gweithas gymdeithasol, efo lawr o profiad, tro rand o dweud, dwi'n meddwl ti'n really dda, ti'n cael tipyn bach o hyder, And then the final stage, ydy panel. Ydy panel? Panel, fel judges' houses. Oh, right. X-Factor. So, ti'n cael panel o pobl sy'n gweithio efo pobl ifanc yn y system, So, felly, meithi neu meithi ymddeol. A gweithas gymdeithasol ymddeol. Right. A pobl sy'n magu yn y... Mae'n really ddiddorol achos dwi'n gwybod be geiriau i defnyddio yn Saesneg achos mae'n really bwysig efo pobl, so dwi dweud care experienced. Dim kidding care, dim looked after children rwan. So, pobl sy'n care experienced. And ateb lawr y questions. Felly, mae'n broses hir. Ond dwi'n meddwl mae'n really dda. Achos, pobl ifanc yn trysor, treasure, treasure, And so mae'n really dda i cael robust process i ffeindio, teulu, Addas. And mae'n really hir i gwneud y hyfforddiant yn the interviews, and then yn y gorffen, ti'n cael un sgwrs efo, 12 strangers ar ôl hanner awr. That's it, life changes. Wow. Or not. Gosh. Felly, rhywun sy'n gwylio hwn a sy'n meddwl, dwi eisiau meithi, dwi eisiau gwneud rhywbeth fel yna, pa dipio bys ti'n rhoi nhw? Dwi'n meddwl mae'n really bwysig i penderfynu sut ti'n eisiau gwneud meithi. Achos dwi'n meddwl lawr o pobl, mynd yn y broses and think, I wanted this and this and this. And mae'n ironic coming from me, but it's not about you. And so everything else in my life is. What? Ond, os ti'n eisiau cefnogi pobl ifanc a dallu pobl ifanc a just be there, dwi'n meddwl mae'n really just profiad anhygoel and rewarding. A just trust the process. Achos, o'n i'n meddwl, dwi ddim yn digon da i to be a parent. I just didn't think. Ond rwan... Wel, trist. Wel na, acos dwi'n meddwl, rhieni, gwneud not all of them. Gwneud y job really anodd. And ar ôl y proses hir, and pobl pwy sy'n really gwybod, dweud, you're great, and we believe in you. So... Wel, Kiri, dwi'n meddwl bod ti'n great. And I believe in you. Dwi'n meddwl ti'n digon da. Ond dwi'n meddwl beth ti'n neud yn ffantastig, a fel o'n i'n deud yn gynharach, mae rhoi cyfle i rwy'n arall. Mae mor bwysig, felly pob lwc. Ag croesi bystod am gyfres arall o Alan, Chris a Kiri. Yes, please. KS Bydrec. Come on.